Agago District Local Government, in conjunction with the Kojani Forestry, signed MOU to plant 200 million tree seedlings in 10 years. In this video, youths are employed to boost the process at the nursery head. The trained youths have hope to improve on nutrition, hence household income in their communities where they live. Besides exclusive interview with them, they have also hope to practice on their own in their gardens which they will own in future. In ka temo tije no ni iti ka ndo tiyo ba menda kat no temo tije ne nianga ke itiki gen mani ke ngeji no ka ni bi dok kang oi ponjo mo kane bene nyodo bu gak bori kan ber senior ye ati gama point won ko jam ati kero ti do mampiri kene de tamu bi pira di do ya ten ya di ni bi pira ikoni jala ne mo ni bi pot twa ko in mitimo gino pon nge ko dok perian kata mo chao ka na ro ka ya na la ji dong yi da char ki chao ka ro ro pa no medical perian e tamu biak mo te ni ke bi pira kuoni bi pira e kamo maro madi inyo uchani pwe wati bulu ero don ko mwa mo don bi odo da ko zei from zei o we ko lotindo kwa yo bene itami mkoni bi pira ka maro madi talo ba ye dani ngi cheni tike ke ma ro pia rio ka chanan ka pwe ti ka ro chi kuoni maro yen ngo pir yen ngo mi maro yen me ni wen watiki watiki kala tuch watiki yen mapapar kwa yen mapapar ubegi ini kuoni maro yen ngo kuoni yen no wen be wen ma ro yen wen be chito lo ke bi pir wen yan pia ta kon ko poya yeso poya wa in ke jobo ngom pe o Kenya ni ene giluongo ni ngo jobo ngom pe ka bere ni ene giluongo potting ini maro potting to twal amar yen tichen we don ka don jomo kene ma gen gi maro ka lokum cha tigi en waji gi ngo jomo kene ma gineno charo jobo kwe gini lelo chingi timo ngo cha ti ini waji gi ngo tami ngo Why ti pet chao yen pa ni ti ka ti don ataman abia ko ni tigi ngejo pol don tichen iti o kare mere maro me don tichen mi per yi lokom yobo nyin ko di mari ene ineno ni ko tigi neno ngo anyem neno ma ilo komputer yen chalo tigi ngechen ne ka por pa ni ka aro ti apoya guardians so that did nyanga Lord boss kwa nani ti kin juma tiki ngeji kon lo komputer yen itamani ke kaen ngomi bi temi kuoni ibi weko yi loke no ga kaen ngechen amere ko ni jona mer eyo and then kada iponyo gi ino ga ka ponyo gi dong ido pepero megi aper mero kalo ba konyi itamani bi pere kamaro madi ba ko kire ka pa yan kela la lo ya no ko mayo ena no per la ko ma per ni ki pa ba yan de ko ni dam di ya so le pan di ka per mo di malo ki taro ki eyo kaya poya nya ngono yubital pekukweo nyo pekulogo ya gulo ene ni ngone potting yoni potting potting
kono ke timo ni potting me achiel ginap meta me achiel potting me achiel meta ni kweo betie mani lobo lobo ni kono ber lobo ma ber ni ber lobo ma achiel no kama ber machalo de top soil mano parien top kenyo kedele mo top kenyo chon sino kelo the top soil kawa rubu lobo ni wen kelo ginak lo ni the clay soil mano to mix kawa cerca pekone wakio lobo ni go ginak lo ni seeding net we seed kawa kio o chiwa kwanya en lobo no bon ine the moderate tieni ni o bon kawa bon wano tima be mati rap la ko mo chino don wata ki agulo enemy pe connect na ne pot enemy wachi pot kai o wang drecha ti comport wa ni wang drecha enemy ti chabe ti comport enemy pien ka ba pe ko don lobo ko pot kai o ko ne ka ba wanyo pi ti pi mo kana ma pongo ko pot enemy ma tulu ne excess water mi ro ka te ko ben wa ko main kata ko wang drecha enemy me ari one wang drecha ne ben konyo ko di dire yamo me donye ko di pien ko di ben me yamo wo ko eyo atamo gina wate temo ne eno man ki won potting kada potting itamo ni ginen ko di don geringi utimo ngodo mi ker ko di ne tie ko potting o wa chero kama ki won raise bed o wa ker ko wa kunu Chalma ni chano temo chane. Chalma ni chawa temo. Wa temo ginak luni raise bed, ka wa temo raise bed, wa kero de species ma wa mero. Ka wa kero de species ma wa mero, beru ngeni na dek, ngeni na ngwen. Ko di tui ki raise bed, ka ko di tui ki raise bed, gina wa form e chiel watering the pot and early. Ka wa watering, wa bon the content, ka wa no yom. Chi wa tamane okay, ene ni ko do ramber kan. Chi wa tuchu in the middle. Wa tuchu ke lot matidi. Chi wa puru kori ki porro obino wa luru ya guru chi kori don kenyo chi wa twala ende forma di kumela fo de twala fo la fo pa junu fonye fo vere aye